Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain itu mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala atiranan yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu kabiaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadjian. Amin masi-masi kita niwa pangadjian bunga sin agiman. Adapun in ganap pangadjian yatud na mo maun pahadarat sing kamu harin din na inabutan sin suara ini ayat Suratul Fath ayat kauhaan tagsiam kahinapusan na sin ayat. Di ayat ini aun kakuyagan, aun hinang kakuyagan, makuyagin nagdaak, makuyagda indiaak. Mga anak kapo, magkagunahan kita niyo kiukuyagan indiaak sabab kakuyagan niya innagdaap. Ada punimbunga sinduayad to. Pagkasi iwan paglasa antara
sinipun iwan tagipun mahabbatul abdi li rabb iwan paglasa sin manusia iwan sin Tuhannya. Mahabbatul rabb li abd wa mahabbatul abdi li rabbi. Mga anak po, tiranan, ayaw na to kalupahan. Tinaon sa halga. Yanug hara ka to tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di manjari hirarang patao. Di daman jari rihun sintao. Ada punin parakala ini. Ada punin hinang ini. Bainahu wa baina rabbi. Antara si manusia iwan sin nagpapanjari kaniya. Ing kasusahan di matung haum mataulihan bangaung kasusahan. Di nalila mahalulay, nagumun na yung pakaradyaan, kaya pupungan na sila, simpikilan nila. Inyan, sabab sadya. Tiyay kuran nila, in piaramaun kanila. Si maha, suci maha tinggi, Allahu subhanahu wa ta'ala. Bukun impiag papanjarihan sin Allahu Ta'ala manusia. Magkasusahan siya kabuhi niya. Iwan magkarukaan siya katan pakaradyaan na kabuhi niya. Iwan bukun day sab siya siksa unhadlaw ka na. Bang maaw nimbiyad turagbus. Wala doon illa sa sintuhan kaniya. Wala doon, ingkuyag sintuhan kaniya, naglasa na hadya sila magkahi, nagkuyag na hadya sila magkahi, tiyay kuran nila impuunan sing kalasahan, tiyay kuran nila impuunan sin kakukuyangan. Tayong huwantan yung paman sintuhan. Muhammadur Rasulullah. Biay tak katu tanyusin Tuhan ingan iban singgulalan. Inhi Muhammadian sallallahu alaihi wasallam Rasul da'ak sin Allah Ta'ala. Kahinapusan Nabi iban Rasul. Da'ak biadinin dagbus. Da'ak nagbayta sindua. Ang pamaluhay na to pamandugahan, ang pamaluhay na to tumtumun, naraak sin Allahu Ta'ala in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahinapusan Nabi, kahinapusan Rasul harwa. Hikay siya, naraak siya Bashira. Naraak siya pakuyagunin tao. Hisyun nagbayta sin pakuyagun Tuhan. Hisyun naraak magbayta sin kakuyagan Nabi. Hisyun pakuyagun ipun niya. Uno yung kakuyagan. Kakuyagan dunya iban kakuyagan hadlaw akhirat. Biya dagbus mga anak kapo malupas sing kuyag. Bukon pabiya dagbus malupas sing kuyag mahinang sabab simulka iban bala sa manusia. Bang di hinangun. Bang tay kuran si manusia. In kabayaan sin Allahu Ta'ala. Sining kabayaan sin Allahu Ta'ala. Di da maggunain Tuhan. Sarawa sila magguna. Ding sin karayawan dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Ito mga anak po, Bashira, pakuyawon kita niyo. Aong kakuyakan di hadunya. Sakali iusal sintawing kakuyakan di hadunya, hikamul ka kaniya, hikamay nusing karayawan niya, hika laraksin karayawan niya, aun na asal na hinang niya karayawan. Nabiya din na bang way? Dahil nga sa babiyan, tiyawag sinallahu ta'ala mga bariman, kaibanan ayat, ya ayyuhallazina amanu, la tubtilu a'malakum. Mga kamu bariman usugi wang babae, pag hinang sadya kamu si marayaw haatulan kabayaan sintuhan. Sakawa, pag ubus niyo maghinang, ay niyo paglarak ka. Bay, wialing ka tunupihay ng musa, kalilubuhon mo mag-uso-uso, mo pamisan kaya hulaan. Di tayo maunsinakal. Nabang matay masinakal, ubos mo naghinang pamarayaw, ay mo lubuha sinhinang pagmaksiyat. Bashira, pakuyaga, inipon ko hadunya. Iban pakuyaga sila, sinhinang ipapahinang ko kanila sa rayaw-rayaw. Tungbas, kuyagan sila, wala nila pakyanan naman di hadunya. In kakuyagan hadlaw gana ingan niya jannatun al-jannatu wa na'imuha. Sulga iwan kanikmat-nikmatan halawm niya. Minsan sadyay nyari hadunya ini, aun buhangin puti, aun buhangin itom. Siyo mo na yung tao, simbuhangin itom. Manglag tuan, simbuhangin puti. Na yaon masuk, yaon na Santa Cruz. Buhangin puti. In buhangin puti, in miad to puti. In studied to puti. Pag-uwi mo kung nakaw puti, itom na, simpaso, inadlaw susungon. Wayroon da paso, wayroon da misan hagot. Nauno, naimuha ini pananam kay musintuhan nikmat sadya. Dahil nga sa babiyan, pakuya ka sila. Palman sintuhan, in mga ipon ko, pabashir ibad. Pakuya ka tatap in mga ipon ko, nagtatag-ipon sindom, nagtatag-ipon sinadlaw, nag-iibadat sindom, nag-iibadat sinadlaw. Pakuya ka sila. Na yung pangasubukyo yakan dakaw. Kuyag kaw mag-alupin ipon iwan tag-ipon, hawak to nagtugon, sambahayang. Ako yan tuan. Na, uno beta sin Allah Ta'ala, Muhammadur Rasulullah. Pakuya ka sila, hindunya, pakuya ka sila, aula-aula nasin. Inlawan sing kuyag, pahalli sila. Bashiran wa nadhira. Pahalli sila. Pahalli sila sinhinang mangi. Naghinang kau mangi aging papagkahimu mangi yan injil. Aun jil lokal, aun nasyonal, aun internasyonal, jilun kau internasyonal. Ayaw nitaw Manila magkakahuis internasyonal. Ipajil niyan tao. Ayan mga anak ko. Na, baik tayo sila sing kakuyakan. Iwan pahatihat sila marayaw sin aun kapirigluhan. Mga anak ka po, kapirigluhan imbihaon, bang natudihati yung marayaw. Mataudsin mo susa,
way sin mo susa. Matao din pagkaon susa, way pagkaon susa. Umita yan. Miskin susa, dayahan susa. Harap mo na yan pakain, kadto kaw pabiyeta, bashiran wa najira. Aun positive, aun negative. Ayan tuan, laong muwang kuhin ang unin resulta niya. Humarap kita niyo mga anak kapo. Pakabayaan sin Allah Ta'ala, ayaw na to na alupuning kabayaan na to, diday karayaw. Muhammadur Rasulullah. Pakuya ka sila, sininang marayaw, tausul ka. Paani ba sila, pahalya sila, sininang mangi, tau apinal ka jahannam wal iyadu billah. Uno pendeta sin Allah Ta'ala. Wallazina ma'ahu. Imyagad kaniya yan. Wallazina ma'ahu. Imyagad junjungan alayhi salatu wassalam. Panagnaan hamakka. Hikaruah Madinatul Munawwara. Hikatu pakatiling kalalam. Asyidda'u alal kuffar. Nakalandu imbungis nila hatao nagkukupur patuhan. Harwa kahalan. Hakahalan pagjihan, pagbunuan. Nakalandu indukal nila. Sebab may banta sintuhan, banta nila. Iwan hakahalan way bunu, naglalamod-lamukay sila. Maastul sila haadat, maastul sila pakayan, maastul sila katan pekerjaan. Uy, may tayad do. Sulang di magad hapakayan sintao. Sulang di magad hapangadatan sintao. Aula-aula di magad hapamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ngadto inatungod nagkukupur patuhan. Ruhama ubainahum. Amin sali sila. Nagbagay sila simbagay laga. Bukod sila nagbagay simbagay hinugnang ka. Hindi tayo tinugnang ka. Sabab bukod pa na hinug na. Ruhama ubainahum. Naglalasa sila. In nagkikita in hangkahula. In naglalawag. In buhi iwan simpatay. Ruhama ubainahum. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Arrahimuna. Mga sila nagkakasilasa, di tubuan pagigil ibang pagjangki. Yarhamuhumur Rahman. Labiin la sa sintuhan kanila. Ang anak ka po, magkakunahan na kita ni sinla sa bihay ni Ragbus. Nagaambul da inalambay. Nagaambul da indo magtiyaon. Nagaambul da in magtawtay anak. Nanakbautot di katiw-tiwan magambulda. Hisiyo in nagdaakyan. Hisaytan. Pagambulda kamulong ni. Ampari mapakay ing kuyag iwan lasa. Na. Ruhama ubainahum. Inhantara nila nagkakasilasa. Unim beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ard. Lasahan yung nyari hababaw sing gumini, katan, hapagunahan si manusia. Na mga tuan nalingog, indun niya bihaon. Labi aulay mga kanakuraan dakula. May ta,
miuwa sila singgabon. Miyaba inggabon. Hikarwa kaya bukaan nila aso. Wala niya simbiyeta ini puyag kau, iban paghali kau. Kaya bukaan nila, miyaba inggabon, iban timaudin aso. Na yan sila nagtatali, kasakatan way aso. Saan yung mga tuan? Inwala nila tiali, uno in kabayaan sin Tuhan, uno in kabayaan sin nagpapanjari kanila, in tiali nila sa jayad to, aming kiarungan nila, aming kita nila, aming kiananaman nila, aming na-study nila. Na, ruhama ubaynahum, paglasa kamo. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Tano yan mga anak po, nabihaon tuan. Makabuwa, sambil baran ni hari ni alasahun. Nabang sambil baran ni hari ni maingat lasahun, biya din na huwa. Biya din na imbukun baran niya. Dahil nga sabab yan, aun pang hindua, hindu sin nabi katu. Hindu kaniya sin Tuhan, halau sin Quran. Tiyo dahil mang hindua habihay niragbo sa murimbar iman. Unin dua ayan. Rabbana gfir lana. Wali ikhwanina allazina sabakuna bil iman. O Tuhan namu, ampun kami. Iban maapa kami. Amin kami buhi bihaon. Bariman. Iban sim bariman nakauna rin kamo. Wala taj'al fi kulubina. Pangayoon na mo, Tuhan na mo. Ay mo papanjariha pangatayan na mo. Mag-inggit kami. Mag-igil kami. Mag-jangki kami. Ghillan lillazina amanu. Sa impangayon na mo, o Tuhan na mo. Ampo na kami, iban maapa kami, iban papag buto ka, in atay na mo, indila na mo, impito ang gautakbaran na mo, mangarap manulin-tulin pakabayaan mo. Ako suwain doa mo hay. Uno pa nindo, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Naipo na kau sing karayawan. Ta na kau manglag luluunan dugay. Narida kakabusan in Tuhan. Magdihil kay mo karayawan. Apain tao, ayaw pari kabus, kakabusan, inasalway. Misanin awon kakabusan da. Dahil nga sabab yan, intiyo-tiyo barhajat da pa Tuhan, imataod barhajat da pa Allah Ta'ala. Nain sila, bang sila nagkasila sa magtulong tawang sila hakabayaan sin Allah Ta'ala. Hikasulga sindayahan imiskin, hikasulga sin miskin indayahan, in sila yad tuwang sila nag-agad hakabayaan sin Allah Ta'ala. Ang pangilahan kanila ini, yung pagkasilasan nila. Tarahum rukkaan sujada. Inalamat pangilahan muroon kanila. Matibot sila hay ng kabayaan sin Tuhan. Hitunay nila in pardo iwan sin wajib kabayaan sin Tuhan. Aula-aula na in hinang sindum iwan sinadlaw. As-salawatul khams. Amo na in sambahayang makalimang karumang kadlaw. Saan yung mga tuwan? Pula-pula mo sa kawa, sambahayang subo. Magdihiling Allah Ta'ala karayawan,
ing karayawan irihil sin Allah Ta'ala, labireng sin halga sin langit iwan sin lupa, iwan sin luun niya. Tiu da Tuhan yung mabaya dihilan. Naisiw, way nakasambahayang subo, sin sunat niya, sin paldo niya, way roon siya karihilan. Khairum minad dunya wa ma fiha. Wala ini karihilan halga. Kaya ingatan ini sintao sa problema way halga. Wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Palman si mahasud si mahatinggi, ayaw kamu simingo da mga sila, diungog nila sakali wala dari ungog. Unin hati niya yan. Diungog sintay nga, wala nakahampitin atay, wala nakahampitin akal, wala nakahampitin pistong gautabaran, way, latus lagbas. Hinda siyo yan. Hinda Yahudi, iman hinasara, amin piyagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahing hakabuhi nila sambil pakamatay nila, apabila sila magbalik pakabayaan, sin mahasus si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Tarahum rukkaan sujada, impangilahan mo kanila, matibut magsambahayang. Maita, hakatan ibadat suway aong kasutsihan. Way hadas dakula, way hadas sa siwi. In taon nagsasambahayang mintin niya sindumi ban sinadlaw. Way lumi dakula, way ralumi siwi-siwi. Taano yan mga anak po? Tarahum rukkaan sujada. Amo yan yung pangilan sinin sila. Mabungi sa kafir. Maastol hinang nila. Sila simingod. Ibanin sila nagkakasilasa. Uno pa yung pangilahan ni Karwa. Yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Aon piupuhong nila patuhan. Aon diaraot nila patuhan. Sindumiwan sinadlaw. Uno piupuhong nila fadlan min Allah. Karayawan dayang hatuhan, bukon karayawan dayang pagkahiniya. Kamatauran si Manu siya bihawon, hindi ajagahan niya pagkahiniya. Yan tulong na rito ni Pamiko Ista, yan to rito ni Pamiko Tinapay. Nain sila ini, yabtaguna fadlan min rabbihim. Impagkasilasan nila, impuhungon nila, tutungbasan sin Tuhan. Impagibadat nila, impuhungon nila, tutungbasan sin Allah Ta'ala. Karayawan deng Allah Ta'ala, dunya iwan hadlaw akhirat. Unin beta sin mga taon, in hati simpadlan, bifadlillahi alaihim, karayawan sin Allah Ta'ala yan ugara kanila. Upat, bil apu, magampo niban magmaap sila. In tao ini, way roon bantan niya, way maastul kan niya, way rakaastulan niya. Sindumi ban sinadlaw piya nga ngayo na Tuhan. Rabbana nas'alukal afiyah wal mu'afata fid dini wad dunya wal fawza bil jannah. Fadlun min Allah. Ini karwa wal maghfirah. Pataurain lapalmu astaghfirullahal azim wa atubu ilah. Bang muri kalapalin nga to, pataurain pagsuri mo. Pagsuri kaw ha babae, pagsuri kaw ha usog, pagsuri kaw ha maas-maas, pagsuri kaw ha bata-bata. Pagsuri kaw ha pikilan mo, pagsuri kaw ha baran mo, pagsuri kaw ha akal mo. Uy, may tayad to. Wala imamun pikilan mo, wala imamun suara mo.
Nah, patauranin lapal, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kapuyakan sintuhanin lapal yan. Sambil injunjungan alaih salatu wassalam, nagbaita siya, biulan sangan niya, inumat niya, in akulong niya makahanggatus maglapal, sin astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Naingkitan niyo, nakapilara. Yaitu ini karwa. Ini katu birrahmah. Magkagunahan kita niyo rahmah. Amo na impya sampai sing kanabihan iwan karasulan, ingkay napusan Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tayan mga tuan. Ini kaupat. Bifadlillahi alaihim al-barakah. Barakat. Barakat rezeki mo. Pagkaon mo mabarakat. Pag-inom mo mabarakat. Pakaian mo mabarakat. Kataan-taan sim pakaradyaan yan ugara kay mo sintuhan mabarakat. Tumtumatuan bang maigim barakat. Bala. Musibah. Kangian. Nah, yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Uno pa yan yung piyangayo nila. Imbiyay tasin Tuhan, ar-rida anhum fid dunya wal akhirah. Makuyagin Allah Ta'ala kanila haruwa hula. Dunya iwan adlaw akhir. Impagpapanjarihan sintuhan singgumi, bukon kal na ista. Bukon kal na kabaw. Pagpapanjarihan sin Allah Ta'ala singgumi, aun langit, aun lupa, aun sapa, aun dagat, aun bud, aun datag, yaun ingginis babarapa, li ajlik. Walijalik pa anta sayyidul kaun. Karena sadya si manusia, dahil nga sabab yan yung manusia, sila in pinakamataas piyapanjari sin Tuhan. Sayyidul kaun. Puntukan sin piyapanjari, amo ng manusia. Bukun malaika. Sa kaliliw pasin tao, in pagkarayaw niya, sambil biyayta sin Allah Ta'ala halom Quran, biyayta sin kataan, in ummat haulihan, ummatul khairiyah, ummat sarayaw-rayaw. Liupas sin tao in pagkarayaw. Kunin dayaw yan, amin dayaw pirasin Tuhan. Pag-ampun ibang pagmaa. Pagkasi ibang paglasa. Pagkuyaga kabaraan sin Tuhan. Himinang kau sinhinang mabarakan, bukunin hinangon mo. Hikalubusin hula, hikalubusin martabat mo, akabuhin mo. Sambil miya matay na, nalululubo pa in martabat niya. Waliyadu billah. In sumunod pa man sin Tuhan. Simahum pi ujuhihim. Ang pangilahan, yan na pamayhuan nila. Uno yan yung pangilahan, yan na pamayhuan nila yan. Ikrakatul wajh. Malano yung pamayhuan nila tudyo pa Tuhan. May ta malano, uno yung kialano, binulit ta'ati wal ibadah. Sahayasin kurikim pagtaat niya, sahayasin kurikim pagibadat niya. Uno pa yan Tuhan, isyrakatil wajh, binuril husu. Malano yung pamayhuan niya. Sahaya sin Tuhan sin sahaya pagpatikupo sinatay niya halom sa bahayan. Ini katu isyrakatil wajh, masahaya in pamayhuan niya, malano in pamayhuan niya,
binuril hifzi lahu janaha. Pasalan, biyawa niya yung pikpik niya, di siya magtatakabur papagkahin niya. Namura-murahan mga anak po. Kaamalan na to yung mga bihad turagbos. Apa na to madawhag. Ingin, vision, ibang mission, kabayaan sintuhan, hakabuhi na to, iwan hakamatay na to. Tubtob na rin to, salam dua, mga anak po at tiranan. Pagtaayunan na to yung kabayaan sintuhan. Sa luway, sinja sadtan nyo, iwan sinya walihan na to, wala pa na ini nabubutas. Uuhon na to, inatay na to. Uuhon na to, inyawalihan na to. Uuhon na to, impituang gautabaran na to. Pataalukun na to, pakabayaan sin Allah Ta'ala. Nas'alallaha subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa was-sadan. Wa an yaj'alana hudatan muhtadin. Wa an yaj'alana minal faizin. Wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.